Уявы шухарны май кашне хазамлыха кетет. Уйрыма хатязем хызен әмече бұрнышланысы жанашы. Чуваш Республикин патшалық канажын председателі Леонид Черкесов ыргымылық акцияне худшынза чыршынжи әмечірні иге елка детинехывна. Оның уладыр хулынде бұрнаган викіба Артем әметне бұрнышламалла. Ажазем принтерба компьютер ыйта. Уладырды ажазыне полужу бараган центра сывлық хенжен хавжак вадырбилік ажа жүрейд. Візем пурде шыне жыл уявне азамлыға гедеші. Викіба Артем хызен әмечбе центрды иты ажазыне де савыныш парнелеріш. Бір компьютер вырынне улты илзе келіне. Халі ажазем техника білімне делме бұлдарыш. Ашамыжы каланадырық келге күнбек майжук. Дети талантливые, дети особенные здесь. И в первую очередь, вот, как сказал мой друг, им здоровье. Сегодня нам подарили компьютерный класс, потому что... Пирин эмерде компьютер программине ожагывны пиде-білдерішлі. Ачазем жын вол малашлыға шул. Пидетлеме вренме, принтерба, офис программизембе ішлеме вренме. Тені бір малашлықра хамыр типографине уже бір. Шагынбек туслыға була әмітсем пұрнышланашыде. Кашне ажа телейлі бұлдыр. Паллах сывыда. Центра сывлыш тазадаган тада ожынмалы хадырземде парнелеріш. Шәне жыл чилаяджан малашлықри шулне ұшсабама пулышре. Азамлы уявра ажазем хызен пулдарулы хебе палаштар жеш. Хельмучи вара пулак парнезембе савындаржы. Уяв пачекизіне савыны шешмар, азамлыға әненме пулышре. Эрне гларым вали Елизавета Цветкова, Михаил Соловьев.